zirtop ni ni khat thanga sani somni paruk lom tura hian pasal tha thang za chinga wan pa than tui tho kamami chu atu chuan kalzel tlang sang sang omten to in an pu lunga na nge ani ti chiang le zo turin hun an mangdon Chief Minister Pulal do Omatsuan Mizoram School tamtak chu public private partnership PPP mo ta kalpui tu mani thu soya Paul Shwai tu ten Paul thil tum sira mani ham haina an kalpui lu tuk chuan thil fellow a chuak thin ti soibok National Rabies Control Program NRCP chuan uise chungchanga shria tur an ti chuaka uin mi ase chuan pemthar damdoi betadine emo detol noi tu le thil dang noi lo turin mipui an cha CCN clear tu te chibai vek ule jailal muan puya kania voin he trautha April ni somthum ania chanchin thar lo ngai thang u zirtop ni khat thanga sani somni poruk lo om tura hian pasal tha thangza chinga wana pa than tui thop kamami chu atu chuan kalzel tlang sang sang omten to in an pu lu nga na ngei ani ti chiang le zo turin hun an mangdon hemi inbo saina atan hian ni somni pakwa thali sani somni porukhan wana pa than subcommittee ten munma te thian fai na tlang nei ani a wana pa chungte lungdo chuat granite bel le kong en felin an tlang bok tin he hun anon mangtur he vanapa than subcommittee le joint YMAOB VC de joint meeting chuan a thathei angbera lodon son tumin khotlang IOVC le NGO sang IO tenen lodon sona hun man ani bokang hengba ka hian na lan welfare aizol le champhai vanapa group YMA huam chunga branch sang suai tu te champhai north block 2 ZPM te po tel tura be sei anne Chief Minister Pulal do Omatsuan Mizoram School tamtak chu public private partnership PPP mo ta kalpui tum ani thu asoya Paul Shwai tu ten Paul thil tum sira mani ham haina an kalpui tuk chuan thil fellow a chuak thin ti soibok Chief Minister Pulal do Omatsuan Mizo Students Union MSU in Nimina dor pui multi purpose hall MSU Silver Jubilee an lomna aman puina thu asoya kumina HSLC le HSSLC a pass percentage in ma ason thu soin sarkar school ten ma an son ti alang kan school tam tak he PPP mod public private partnership akalpui kan tuma caution schoola bultan kan rilruk chumi rual chuan sarkar school chen khat kan chhun finanga kan siam thabokang ati zilti tulak dan soin Chief Minister Pulal do Omatsuan tunhnuwa chuan zilti tu qualified ta chulak ani to don advertisement chhualawa nalakhi India dan pui kal ani a kan hun atang hi chuan da nang thap zela nala kan tum ati a zilti tu qualify lo te kum ni vel hun pek an ni nu a la qualify lo te chu chol tir an ni thu a soi National Rabies Control Program NRCP chuan uise chungchanga shria tur an ti chuaka uin mi ase chuan pemthar damdoi betadine emo detol noi tu le thil dang noi lo turin mi pui an cha NRCP chuan uise chu rabies ui ashi kaina tamper ani awangin ngai tha lo tur ani thu an ta langa uise na pem chu uluk takin tuile sa bonin minute som panga chung silfai tur ani a pem thar damdoi betadine emo detol noi tu nei in thil dang noi lo tur ani damdoi ina anti rabies vaccine ARV lak tur ani a cross kimalak nge tur ani anti ui vul tu te chu an ui vul te khwa khira veterinary Dr. Atangin kumtin ARV lakti turin NRCP chuan an cha uidam lo khosik cho edu lo chilthi tladwa dwa kol thut zengle kaite an omchuan veterinary doctor hena anti russia ti tur ani thu an ta lang bok NRCP thu chuak no pang share tur poimo te shet ngai lo ui khoi lo tur ui tlan chia zui lo tur ani a tlan thut lovin muang changin kalsan tur ui mita chiang taka en lo tur chona vona an ngai the ring taka awak vak hian ui atiphok leka okipa ngain tong tur mi ui khoi dagonin anei tu te dil masak tur ui thil elai le mulai ti boy lo tur uin azwan chachuan chi ai lo tur ani a ngil taka dina chatam lo theyang bera omin mai le hong bor kuta ven tur uin ase ham chuan puitling hena shilvat tur ani mi puiten khuarel che na thleng sarkara an shia ti theng tu le khuarel che na chungcha mi pui hena shia ti na tura duan khuarel app chu Nimin Khan Disaster Management and Rehabilitation DMNR Minister Professor Lani Loman Secretariat Conference Hall atlangzar
Quarrel FP DMNR Department le Buanel Geo Solutions and Services ten an buat sai ani a mi puiten Quarrel che na thleng sarkar an share tir theina tur le DMNR Department DDMA atanga Quarrel che na chungchanga share tur poimo an puan zar theina tura doan ani Professor Pulani lo ma chuan Quarrel F chu Quarrel che na athen pala tangkai tak man the tur ani thu asoya Mizoram tan thil chin che tlak takani Mizoram hi ma chak state zinga hetiang application changkang tak nei ma saber kan ni a Quarrel FP mang tangkai chu turen Mizoram mi pui ka nge nani ati Voin somthum thali sane somni puruk chun hian CTI songa HPCD Lalming Thangs Faction chuan Chief Minister Pulal do Oma Assembly Speaker Pulal Biak Zama Home Minister Pu Ke Sabdanga Lok Sabha MP Pu Richard Manal Mangaya Minister le MLA Engemosat Baka Official Thanem Takma a Anra Thuam Antungta Government Policy Analysis HPCD LF Mile Satehi Anhodu Pa Pulal Mingthanga Sanate Hawin Mi Somli Pathum Anni a Anra Thuam Tachu Mizoram Sarkar ION IGPH Ramtheng Lenan Alodong Ra Thuam Antun Zwa Tharum Tho Zonga Chato Lo Tu le Ramle Namtana Mitrangka Tak ni Turin an Intiam Ra Thuam Antun Tachu Rifle Som Pakwa Pistol Pali Motor Panhi Walkie-talkie Pariat Motor Mu le Silai Mu Engemosat ani he huna talan ani danin kum sangka zakwa somre parukhan mar People's Convention SPC din ani a kum sangka zakwa somkwa panga khan Mizoram Sarkar nen an inrem SPC le Mizoram Sarkar nen inrem na alung oil ten kum sangka zakwa somkwa panga a SPC Democratic and din le a kum sani som pakata SPC di chu Paul Pani Zosang Berafection le Lalming Thanga Sanate Affection in asang ani Zosang Berafection le Mizoram Sarkar an inrema Lalming Thanga Sanate Affection le Mizoram Sarkar chuan April somni pali sani somni parukhan sakordaya inrem na anziak vele ti chuan voina ra thuam antungta ani Fate zirna ngai sakle zwa turin Minister in Sirlai nu le pate acha School Education Minister Dr. Vanal Thana chuan HSSLC examination sani somni paruka Sirlai exam zinga za somre pasari point paruk pasari an hlotling chu alom pui thu asoya nu le pate chu an fate zirna ngai sak deu tu le Mizoram tana michen fak che chuak tura theitop chua turin angen Dr. Vanal Thana hian nimina HSSLC sani somni paru result ti chua chungchanga thu chua ati chuaka exam mason tu Sirlai singkhat sang ni jani somli pathum zinga za somre pasari point paruk pasari an hlotling le kummasa aya pass percentage za aparuk point panga pasari asang chu alom thu soin kanrama zirna tha a om theinan lungrual taka sarkar le mi pui kan tran howangai nu le pate po an fate zirna ngai sak deu tu le Mizoram tana michen fa kom che chuak tura theitop chua turin ka somani ati Hotel Alpha champhai te chuan building thar an hon bel le tarup mai le building thar hi champhai electric veng okay workshop et sia 7-day Adventist back in bula kan hong thara champhai veng lai home mission school bul circuit house peng bula po kan la omreng boke Hotel room nuam le thiang lim view chabok sia hian ron ha dam vero le ei le in tui hnai tak tak oma I budget meal zelin catering po kan ti theya parking po kan nei cha e booking ti du le shet siang du tan phone number 8095703984 9233945775 fa ing tiklai po ina zofia thei renge April ni somni pariat sani somni parukhan Mizoram Police Noya Special Narcotics Operation Team Kolasip le bil ko khir YMA te tang ho chuan heroin engemosat anman Special Narcotics Operation Team Kolasip le bil ko khir YMA te tang ko phian bil ko khir huam chunga rihlo vai be pui an thaka he be pui thana hian mang boya kumsomli pasari pu thang kholuna fapa khazol bil ko khir hena tangin heroin gram zanga somruk pariat point pathum pakhat hong somnga chengnoi za som pathum singruk sangru zanhi man hu achu chu anman ane heroin man chungchanga hian wareng te police station a thu buai zelu ani a atulanga malak ni in chui chun zom ngal ani
India mi pa oral cancer ve an pung na sa India rama mi pasinga shokle mui cancer oral cancer ve an pung na sa le a hi thil ngai to om tak ani ti Indian Council of Medical Research ICMR jer chiana thar chon atalang ICMR National Institute of Non-Communicable Disease Epidemiology ICMR NINE report in atalan danin G20 atel ramsom pakhat ansel chiana India chu hena na pun na sat na ramsinga atel ani Ziachiana hi Journal of Public Health ati chuani in India mi pa oral cancer ve hi kumtin za pakhat point pani bial in apung chhozel ni atalan ani a hena na pun chan bel ni asoi chu kuwa khaini le vai ho zel ba ka topiko telna man na sat lutung wang ani a abikin gut kha le khaini man na sat hi thil na om tak ani ti Dr. Fasan Mathur Director LCMR 9 chuan asoi Meselama eron hute cancer, breast cancer, alatam le a chu cancer, cervical cancer ero chu screening le HPV vaccine lak na sat ani awangin kumtin za pali point pakat pakwa in ataniam thung. Sarkar report in talan danin kumsan isomni pali chung ringot khan India rama cancer ve thar mi maktadwai khat point panga paru zet an oma kumsan isomli panga phechuan maktadwai ni point pali puruka akai chourin ani cancer na hi ama thai angbera hriat chu apoimo le a natna azwal ma in anti thin turin mithiam ten mipui ancha ani MBSE Chairman Pu JH Zoram Thanga Chuan HSSLC examination sangni somni paruka science le commerce stream a zirlai ho chamvek na sikul a omlo thu soin apum puya ni kum ain kumina zirlai pass zat antam zoka pass percentage za aparuk point panga pasari a asan zok thu asoi Pu JH Zoram Thanga hian nimina HSSLC examination sangni somni paruk result ti chuan nuwa thu thar theda tu ten ankom na pathian suana le thok tu te thorim na wangin tuang takin HSSLC result ti chuat thei ani thule anlom thu asoyani MBSE chairman chuan kumin hian zirlai zongjong te pasfik na sikul artsa somruk pali science a som pali le commerce a som poruk an oma zirlai fail vik na artsa sikul pakhat omin science le commerce a zirlai fail vik na sikul a omlo zirlai exam zinga za a somre pasari point poruk pasari an pasa hi kumsani somni panga pass percentage ain za a poruk point panga pasari in asang zoka zirlai pass zat po nikum ain zakwa som pasari in antam zok ati Nithum o YMA sub headquarters site wal inkhom pui vai thumna chu ruihlo do ti thu pui mangin lalrang chhuana ron notice kodung se nei ani a dizan khan pu bil chanzawa Minister of State chu khwal len ni in hun aman pui he huna he Minister pu bil chanzawa chuan thu asoya YMA sub headquarters site wal inkhom pui vai thumna an mang the chulom om ati thu soin notice kodung sei pan na kongpo tha ati thu asoya ram so na mel huwa in shia thu asoi bok khwalian chon YMA chu mizo nam phuar khom tu le nam lungphum poimo takani ati a he inkhom puya hian sai tual district YMA member te impum khatna le tran ruana alang chiang hle ti asoi YMA chu ram ngo nungcha le lui hum hal konga po mala in khotlang nu na thil thalo ru hlo le e ru na do konga po thei top an chua thin ti asoya YMA chu chom nung se turen kal khom ta chu afui ngal bok ani Minister chuan nam anga kan ro puina kan som nun zel theinan pun chak kan poimo ti soin nupui pasal in nei ma tura in fui thara chulani atia thalai chu an taksa te ruihlo boya pelo tu le mani in khongai na da tha a malam pan zel turin afui bok ani khwalen chon YMA sub headquarters site wal inkhom pui mang tura kalkhom zong te chu du sak na hlanin sub headquarters YMA hena inkhom pui tran puina a hlan ngal bok ani zanin hian YMA sub headquarters inkhom pui hi pu alarwat kima president sub headquarters YMA chuan akai soya pu zo sang zela treasurer chamdil group chuan hunser amang khwalian minister pu bil chanzawa chuan thu soin pulanun sang khosing CFEC and NC chuan ramngo hum hal poimo zia soibokani ruihlo do na a ti tha le ramngo le nungcha hum hal konga ti tha YMA branch hena loman pe ngalani bok notice kodung seya YMA sub headquarters site wal inkhom pui hi April ni somni paret atanga April ni somthum vo in thleng nei turani a he inkhom puya hian wantlang inkhom royal inkhom swai to in thanle cultural program te nei ani donani Vain Tlaida Thum le Achan Ve Khan Bana Kai Noya District Level Tour Guide Training Batch 2 Khana State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRD and PR Brutlanga Dr. Irene Zohlim Pui Chongthu Additional Secretary Tourism Department Chuan Khwalen Nei In Hun Aman Pui
tour guide training batch 2 khana hian khwalian chuan namdang local te kan input dal ti tur ani lo thu soin kan christian te lova kan nung chang vongreng turin training chhuak chu acha tour guiding chu a chikhat ani ti soin kan hun ma nei tele kan culture te bela thiam taka thon thu anga shil apoimo zia soibok kan na ru le ti tak zeta kan impact chuan kan hnotling sel don ani ti thu soibok tour guide training pass chhuak zong te chunga lom thu soi pa in tour guide thatak tur le ram ayo a mi khwal lo do tur an ne awangin professional ta ka om turin acha tun training hi atop na nilavin injir som zel turin afui ba ka midang zirti chhong le theila ti soibok ani trainem ngai taka tour guide na thok chho turin du sakna sang ber a hlan ani training khana program hi dr mal somdong le ni fanai assistant professor SIRD NPR in Kaishwain pula chandamalai lung senior core faculty SIRD NPR chuan training program chungchang report ape a trainee ayo atangin tu soina khun man ani bok Pilar Trakimi Patsuabu Joint Director Tourism Department in Lom Thu Soina Khun Mangane Sarkar Flagship Program Bana Kai Noya sponsor Don Kaltangin Training Institute Changklung Takan Training Board Sai Ani Theile Mi Puiten Ngai Hluin Training Anon Tel Hi Mizoram Tourism Masona Zel Ani Ti Soin Lom Thu Asoi Ngal Bokani Tour Guide Training Hi Tourism Department in Kwazinte Mumal Zoka Enkol Ani Theina na do ani in Mi za som training tunarwa manani a batch masabera mi som tumpanga tan March Khan training noting takane pui along nito a tun hi a batch ni na ni in batch panni na a hian district sang atangin trainee som tumpakwa antelani training hi ni som paruk April atanga ni som ni pakwa April sa ni som ni paruk chung nei ani a tourism lam shia na personality development soft skills le field visit mangin practical training po nei pui anni batch dang pakhat me tha hian batch to ber atan nei le turarwa manani a training to pa hian exam le viva voice nei ani a trainee zong hlotling takin an paltlang veka exam a hian pakhat na ro sang zole chong thu Bethlehem veng aizol ni in panni na ram eng moi reng dil mamit ani a pathum na chulal du oma re e kani hlotling taka training chhuak ta chu tourism department atangin provisional certificate kumkhat chunga tan le ID pack ani a anti that dana zerin kumkhat nuwa kumni atan register an le donani Court le khalem ni ashet manga lunglei district jail atang chhuatir somparuk jinga som manlet annito lunglei district jail atang mi somparuk te chu court le khalem siam chop ninge ashet mangin lunglei district jail atanga chhuatir anni a heng jinga mi som te chu manlet annito a manlet lo pali an lo om ni in zoen lunglei thansin thar chuan apuang he thil thleng chungchanga hian district and session judge lunglei chuan lunglei police station FIR a theluta April ni som ni pakwa sa ni som ni paruk hian registered ani mi tu ti shet ten court le khalem ni nge ya shet manga district jail thu nei tu te an bum na hi kumin sani som ne puru kumti lam atanga intran to ni ashiat ani a jail tang te hi akha tokin amalte te achwa anni thu te court le kha anga soi chu alem ani le ni lo an shet lo thu le rin hel na an nei lo wanga jail tang te chwa tir anni ti thu te talan ani Ebrini som panga sani som ne purukhan tang pani chuan turin lekha andung le a hi court lama thelu tu ni in district court lam chuan he lekha hi anti chu ani lo thu an soitak awangin rin hle na om tana ama an lo chua ti to te po lekhalem ani theiti rin hle na om zuya lunglei police station FIR thelu ani ta hial ani Assam State Puma Kumin Kumtilam Thathum Chungin le theche sualna voi sangli zani vel thleng to in nunna chan mi sangkhat chuang an om to ti April som ni pariata data ti chuwa talanani State Transport Department data January le March kha a le theche sualna voi sangli zani som pakwa athleng to a mi sangkhat pariat in anthi pha to ti talanani hemi hun chung vet nikuma khan le theche sualna voi sangli zani somthum pani thlengin mi sangkhat somthum panga anthi Thathum chunga le theche sualna athi zinga za asom nga don hi district pakwa Guwahati Kamrup Nagun Lakhimpur Sonitpur Golakat le Barpeta te Dolbri le Hozai athlengani heti erwal hian Sonitpur Nagun Demachi Tinsukia Dibruga le Bisvana a li the che sualna awanga nunna chan an thanem thung chansin thar chia ti to ma en chansin langsa zual ilongai thle ang u zirtop ni ni khat thanga sani somni paruk lom tura hian pasal tha thang za chinga wana pa than tui tho kamami chu atu chuan kalzel tlang sang omten to in an pu lu nga na nge ani ti te chiang le zo turin hun an mangdon
Chief Minister Pulal do Omatsuan Mizoram School tamtak chu Public Private Partnership PPP mo takal pui tu mani thu soya Paul Shwai tu ten Paul thil tum sira mani ham haina an kalpui lu tuk chuan thil fello a chuak thin ti soibok National Rabies Control Program NRCP chuan uise chungchanga shria tur an ti chuaka uin mi ase chuan pemthar damdoi betadine emo detol noi tu le thil dang noi lo turin mipui an cha Khadizong kha chanchin thar kan ngai thak theite ani a chanchin thar kan ngai thak zo ta ta kha CCN YouTube channel en le the ani